कांग्रेस की हिस्ट्री याउदने इंडिया की हिस्ट्री मफुंग फाबा उइथोकते हाइने एमएलए गोविंदास ना हाइख्रे मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन ना बॉर्डर टाउन मोरेदा मेबी हकी अवेयरनेस थ्रोम पांगथोखरे Handicap Development Foundation Manipur gi We Ring the Bell campaign 2019 ngasi sangai pro leba Lefat School da hudokre krumjere ISTB gi Manipur pawmeng tabirib sing taram nok subolo na paw sandro pijre Congress ki history yaudne India ki history mapung phaba oithokte BJP na lusingba lenga ase para tambiba matam oire haina MLA Govindas na Salo Panchayat Chalo Ward Avian ge hawdokpi throm haikre कांग्रेस ने इंडिया सही होमपुर तौरखिबा मणिपुर सही तरामंगा मियाम की शासन तौकिब मतमदा पार्टी असने तौरब थबक थोरम सिंह कयाबु खुंगंग खुंगंग सेतुना अमुक नहुनना निंगसिंग मिनबना पांदमदा पांगथोकपा एमएलए गोमिदास की युमदा पांगथोकपा थोरमदुदा हानगी मिनिस्टर एन मंगी यावना कांग्रेस की थौबुबा कयामदि निंगथोकोंग म्युनिसिपल काउंसिल के काउंसिलर मदि प्रधान कयाना सरुयाखि गोविंदास न मखाताना हाइखिबदा कांग्रेस न सही होमपुर तौरबा थबक सिंह ममिंग ओंथोकतुना बीजेपी लेंगाकना वाजाव ngang अमदि advertisement da yamlaba senfam kaya hundoktuna miyamna namthak tawduna apangba siba lenga ase para tambirasi hakhi कांग्रेस की मयामना खंगे ई द यावना ngakane भारत की निंगतमगी इतिहास इरको मतमदा कांग्रेस की इतिहास से असिगा लोइनना चत्रगदी भारत की निंगतमगी इतिहास से मपुंग फादे हाइनरी आलमन से भारत की एकता अखंडता महा की अपुन्ब सक्तम महा की लैजरीब सक्तम से nganab honaba matamda कांग्रेस की दी महात्मा गांधी जी थवाइन पोंथा ओइग्रिबनी इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री ओइना महाकु ngakliba सिख कांगुना नोमैना कापगा हाटख्रिबनी श्री राजीव गांधी जी बोम पोखाइबदा यहनख्रिबनी वा चाउ चाउ ngambiba फोटो मयाम मयाम थेपिरिबा असिगुम्बा भारतीय जनता पार्टी असिगी लीडर कना कना भारत की निंगतम न होना बदा भारत कायदर न होना बदा थवाइन पोंथा ओइगिबा कना यावगे से अखोइना हंगबगी मतम म यावरे हानगी मिनिस्टर एन मंगीना सेकुलरिज्म की मायोक्ता लेरिबा डेमोक्रेसी वाहनथोक लेहंदबा भारत की कॉन्स्टिट्यूशन बुथुगाइबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमदि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर चैरुबगी मथोक तादे अपुनबा मणिपुर मा नुंगसी सानना लेमिननबा वाखल खनमिनबा मथौ तारे हाइखे सबका साथ सबका विकास करेगा सबको सबरनाश सीधी पोट से करीगी नुंगाइबा पोट टांगबगी नुंगाइबा नेहेतबगी नुंगाइबा छात्र द बोम कापगी नुंगाइबा इसागी लम्हांबगी नुंगाइबा सिलाइबा पुनमक्से मोदी सैरुबगी दरकार लेते बीरेन सैरुबगी दरकार लेते वारिबा पुनमक्से मसी अखोय युथ सिंगना खुंगंग द चलगा फजना पांथोक तारे अनौब मणिपुर तौरगा चिंतम लोना हिंदू मुस्लिम मैतई मैतई पमन अखोई पुनम पुल्लगा अखोई मणिपुर कलसी मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन अमदि यूनाइटेड एनजीओ मिशन मणिपुर सिंधुना ह्यूमन राइट की मतंगदा अवेयरनेस थोरममा मोरे वार्ड नंबर 2 लेबा एवेनाइजर चर्च पांगथोखरे थोरमदु द कमीशन की एक्टिंग चेयरपर्सन खाइदेम मनी ह्यूमन राइट अलर्ट मणिपुर की एडवोकेट डब्ल्यू बसंत कुमार एडवोकेट न्यूटन कुमार एसडीओ मोरे आई दिनेश कुमार एसटीसी मोरे की सेक्रेटरी मांग्स मिलियन संगठन तमिल संगम मोरे की सेक्रेटरी थिला खान गोरखा समाज मोरे की सेक्रेटरी योगराज शुभा एमएमसीएम की सेक्रेटरी नसीर खान से सुरखी खाइदेम मनीना मियोबगी हक की मरी लेनाबदा खंगफम थोकपा इसा इसागे हक करिनो हाइबा खंगनबदगी दमकता कैंपेन से मखा तब थोरमसी पांगथोकपनि हाइखि लंबी सेमदबा थोंग सादबा हॉस्पिटल की नुंगाइतबा दुगा इंडिविजुअल राइट मांगनबा अपुनबगे राइट मांगनबा अदुगुम्बगे मरी लेनाबा थबक्ति सुरगा पैसा पीदबा सिनचिंबा मरी लेनाबा अदगी पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज अदुगा मरी लेनाबसिंग अदुगा हॉस्पिटल की खोदोंग सादबा मयाम से मसिग वकत से हयंग पुंग तारा दगिना पुंग मरी भावबगी मनुंगदा होटल एलोरा द तागनी अदु तारबा कांदा खुदकता डिस्पोज तौबा याबदुना खुदकता हाइदि थाना नंगंबा एसडीओ नंगंबा एडमिनिस्ट्रेशन नंगंबा अदुना चिंबदुना खुदकता तौरे हरगा खुदकता ngमोइदबा सिंगदुना मरी लेनाबा अथॉरिटी दा नोटिस न चिंबा पीरे हरगा मरी लेनाबा थबक लोकनाबगी अदुंबा सिंगदुना हयंग सिपाइकत कनी
Handicap Development Foundation Manipurgi We Ring the Bell Campaign 2019 ngasi Singapore leva Lifat School Haudokre Haudokgi Tormaduda person with disabilities ki State Commissioner Dr. R.K. Kumarjit is the Foundation Secretary General Dr. Safam Jaswanta Lifat School Director Lulun Tonsina Marubamisung Nasraki is the Foundation Secretary General Dr. Safam Jaswantana Say taramari fawda leriba differently able oraba angang singbo atopa angang singa punna mahitamba fangana bagi kudong saba lehenduna makhoi bu matik saba mi amamam oiba ngamna ba campaign si hawdopani haike Alignment udaba sing aduga nata adaba sing lo thokaba sing aduga khong yadaba tongan ba makhan mayam ma laigre ko makoi sing su da koi gumna ne loina phawba makoi su lai kamning ba sananing ba na koi ki marakta adugi ne sing asi tauri base inclusive education promote tawna na ba ko Amaramda Salo Panchayat Salo Ward Avian ngasi Morang Kendri oina su hanagi MLA Petri Brasna hudokre Morang Block Congress Committee ke office bang topa tormaduda Morang Municipal Council ke Vice Chairperson M Basanta ate councillor khara made Congress ke thobu ke anasrwake M Petri Brasna lakiba Lok Sabha mikalda BJP party halaktana ba paratam yumatam ore haike Congress government tawjaramba people friendly weba praja gi akoi gi grassroots level da panchayat level da urban area da municipality area da akoi gi tawjaramba thabang thang mayam sinjai akoi gi highlight tawnaba adugumba panchayat chalo haiba program se akoi ngasi Indian Youth Congress ki makhada Manipur Pradesh Youth Congress Committee ki makhada akoi Morang Assembly Youth Congress na asi program se launch tawjabani RKBS Constructions Private Limited ki office samanga shi hanagi MLA RK Anana sangangai use konda hangdokre tormaduda IFCD gi han additional chief engineer oramba takilamam thaba Imphal West ki adyaksha RK Taruni ARDES Indura India Private Limited Bangalore gi manager Jent Bas Barwa na singba myoikana suraki Construction Private Limited ki director RK Bisesona Constructions Officers ki muroiba pandamde Chanaba Mamalda Lainan Yumamadi commercial buildings sing Saduna Miam the Piba Madi Myokiada Tabak Tonan Kudong Sabapan Bani Haki. Technology ASC blocks autoclave erected concrete have a portion of a core. See advantages the Aina Hojaizabato. Sagi in 1920 the Sweden architects and second John can was Putokre at the Manipur Gumban or standard 2017 I think they developed over Hovenevo. Manipur is a very new so ado akogi expert engineer architects in Simatang the Loina Mating Pang Bhaitareko. If they want to buy the ASC block as well as the ASCC adhesive, then we will provide it also at a very less price to compare about the market price. And moreover, we are the dealer of this ASCC as well as the ASCC adhesive. Thangmaiban Cherok Singh Leba Atingkok Maru Sidabugi Laisang Sakang Sing Tugaramado Salai Holding Private Limited Assembly Lagan Hari Nasi Salai Holding Chairman Narimum Samarjit Board of Directors Singh Amade Salai Mapari Sinpung Luke General Secretary Roman Hurem Singh Bamu Singna Saru Yadur Mapamadu Yang Singre Maralebi Singh Serak Pipam Tui Haina Roman Hurem Haike Kongsat Saru Yakiba Salai Dr. Chandramanina Langang Hiram Mashida Sumiang Sanganing Haike Tongan Kundariba, Tongan Jati Mams, Kundaraga, Lebanina, had a super simple to Tobidanaba, Aduga, Salai Holding Private Limited Sida, Nauna Hingan Bada, Quinmating Pangani, Lunena, Hariba, was it a Kona, Kaubira Mabanina, Quitong Hangba, Long Dagi Matam Wabanina, Arriba, Saisa Maloiba, no, Saisa, Horopaki Tanzasida, Equida, Lebak Miam, the Tilabani, I Pogdam do, Tambagal and I quick decision, Pangwaya, Pangjagi, Hadanaki, Lebak Miam, the Sabil. Ward Development Committee ge skill and unskilled level singna thabak lepagi khongjang sangsen badu minister ga unabada yanaba poropadi matam khari khongjang handok hari Manipur Press Club ta pangthopa pawgi mi phomamada All Manipur Ward Development Committee Skill and Unskilled Labor Association ki Secretary Ace Noboina Mahut Minister ga unabadu da Manipur Pollution Control Board ki Chairman L Radhakishore su yauki Minister na Pitok Tana Leriba Tapta Nepal ki Senfam Yoksang Kumai ki Mangoi na Pigani Haibi Thajo Piropadi Kongjang Handopani Kariguma Minister na Thajo Piriba Sitabu Oina Pitrok Tropadi Henakan Kongjang Sangsilagan Haki Minister Madi Marilena Bar Department ki Miyosing na Koktuna Wari Sanabadagi Yasinabama Produktuna Matam Kragi Oina Akogi Kongjang Asi Yaitok Sere Hariba Wafam Asina Maram Weraga Tabak Tonto Pirakta Batagadi Akoi Solid Waste Management System Lab Kiba Council Tingjinba Yauna Sataki ba kongjang mayam adudagi ahen ba kongjang jangchil lakani haina phongdok seri Jirisbangi Municipal Ward Development Workers singna ngasi Council Office mamangda wakat khongjang sangsen ke
वार्ड डेवलपमेंट कमिटी की थानिपाल की तोलो पिथोपियो सिनमी सिंह हक फंगनबियो तुंग कोइबे सॉल्यूशन अमा पामी हाइबा वारोल सिंह थेटकी कोई कसी वो फंगते लाइर बस मिसिंगी खुंगम फंग सुमन मतम चाना इथुक इवन मखै अइखोई ngasi changsi ni फंग लेट ना एंटिटी अइखोई changsi मणिपुर तंगा अनि थोंग पांगथोकदरुबा तारात्रैलक सुबा लोक सभा मिखल असिदा पामनुक तौदोक थोक्तनबा नियम सुमना निंगथीजना मिखल पांगथोकनबगिदमकता ECI ना सी विगिल्स मोबाइल ऐप हांगदोखरबा तुंगदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ओइना सुमियामना सी विगिल मोबाइल ऐप सिजनबियु हाइना डिस्ट्रिक्ट असिगे डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस सोसाइटी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर प्रशांत ओइनामना फोंगरोकले सी विगिल्स मोबाइल ऐप असि मथोकरमना सिजनगनि हाबिग मतंगदा निमित हमनि सुपना सथरपा अवेयरनेस प्रोग्राम मरि लेनना प्रशांत ओइनामना पमुइसना फोंदोखिबदा एप्रिल की तांग 13 मिनट 19 तांग अनि थोंगना पांगथोकदरुबा लोक सभा मिखलसिदा पॉलिटिकल पार्टी सिंगमदि अतोपा मिउ क्याना कोड ऑफ कंडक्ट की वांगमदा थबक तोरलबदि सी बिगिल्स मोबाइल ऐप असिगे मतेंगना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मदि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस ता मतममदा हेक्ता कंप्लेंट तो यागने हाइके हंदक की भोट असिदी मैनिफेस्टो अमसुंग मयांगी वखलोन लेपकदौरिबा कैंडिडेट सिंग अदुगी येंगलगा भोट थादबियु हाइना निंगसिंगजरी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तुगाइबा सिंगबो कंप्लेंट तौबियु हंदक की ECI गे अमतंगाइरबा विजन फ्री एंड फेयर इलेक्शन ओहनबा से प्रजा मयामना मतंग पांगबियु हाइना निंगसिंगजरी All Manipur Working Journalists Union na Regional Institutes of Medical Sciences RIMS ka khusumnaduna World Kidney Day thoronga iroina na kidney disease detection kemama hayang sagol se numita pangthokadurba kemasida union gi members sing tongal tongan ba media house sing da tabak toriba singna saru yana ba union gi secretary gi serolmana khanglakli Sandal Jafo Bazar da leiba Jafo Baptist Church ke associate pastor John Khartu Monsang church asigi revel oina hapage ordinations service Pazo community hall da pangthokre tormaduda Mongsang Naga Baptist Churches Association executive secretary Moses Mongsang Japo Baptist Church ki pastor S.A. Shriman Chusokake Nungshinarambi nupi amagi luhongbada kaiba pirakpa yai haiduna nupa ama police na hanjin fana mahonramba thong thawdosi mari lena semkhiba JSC na yaning da phondorle Manipur Press Club to Pangto Pagmi Pamama the JSC convener M Premilana Yaripokti M Priyanandana Masagi Maikai Digi Marilena Police Station Faw Shatuna Long Wada Apan ba Epa Matapiroi Haina Eba Piduna Kan Bafaw Lake Ravane Piba Masida Mahapu Ohumlak Muyum the Laktuna Fan Honramba Yaning the Hike Priyanka luhongga ta buse jingma gi na sana pa Priyananda sina tugai ra kan ai ma phajal lo haidana no pi mem dagi pirakpa force ni adu ya khoi lak pani haire moin police thajal pa dugi pen da du wane ba akhoi gi yet pasu leijadre hongja karo haigra bani Milalge ngamthang Luxing Porels Young Lems Biren Miteina Matam Khargi Oina Luxing Porel President in charge oina puragani hari Amromda Mamang Sahi Kyadagi Milalna Mayak Setpa Numit Kamari Lena Sathrakpa May Tara Nepal gi Mangoina April gi Ahanba Cheoldagi Form Thaba Horagani Sangnam Nabasida Class 1 gi 10 Faw the Kanglof Mangathona Kaidukan Hari Hausi Pau Maktana Tema Bremtang Lamunese Medicine Ambulance Services Manipurna Miyam Gidam Hodok Chere 24/7 ambulance service Masida hospital Lamadagi hospital Lamada patient Puba Yumdagi hospital the Puhatpa Yumda discharge Tobugi Puthaba Amadi Guwahati na Chingba Manipur gi Mapalda Chatpagi ambulance sing Phungbiragani Miyamna Pijariba ambulance ki number sing asi save tawbiyo Amadi call tawbiyo Medicine Ambulance People Ambulance Notice the Hanbo in a National Housing Bank wholly owned by RBI ki license Pankraba Ministry of Finance Department ki Financial Services Government of Indiana Sarfasi Act 2002 ki Makada Financial Institute amo in a Sakangraba Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All Mission ki Makada subsidized loan piba the Mangzil Thariba Patsobi Housing Finance Company Limited Amadi Masigi subsidiary company singi sister Yauna Puna branch Tara Hum Doyang Dukzare Miyama Financial Facilities in Lobina Bading Singzare Pantobi Housing Finance Company Limited and its subsidiary group of companies. Unified Academy, a premier coaching institute for medical and engineering entrance exam. Admissions open for crash course for NEET undergraduate 2019 eligibility 12 pass or appeared. Office timing 1 p.m. to 4 p.m. For Thursday 6 a.m. to 10 a.m. For details kindly contact Unified Academy, Kwakatel Bazaar. Karinoza yadi. Akoi donation si lupa lising ani de helabadi case da logjade. Sorry sir. Lupa lising kundagi helabadi case ta pitok pisin tawsi hajikti sunya mag yadre adusu law inko lebagi tabakta Karino madam online payment loin tawbiyo. No mo da lupa la ani hena sale loin lobuse chumdi. Karbar ki khorsa hoina kamai utunu me sale loin lising tara di hena pibsu yadi.
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯁꯇ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯖꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯔꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯊꯧ Come on, India. Go cashless, go clean. The Great Wedding Sale by Mobile Furniture. Jolib 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolib syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolib capsule chabiu Breaking matungda taramong seri makara boxing Manipurdagi Delhi-da ana layangba lakpa matamda thengnaba khudongchadabasing angamba thakta mateng tawriba Delhi-da base tawba United Living Trust ki saruma oriba Manipur House Delhi-na sahi ama mapung parakpagi thoroma ngasi Manipur Press Club ta pangthokre thoromaduda Retired Lieutenant General ke Himalay Rems ki Director Professor Shanti Suraki United Living Trust ki founder member Lekoiba Hekruzamna Manipur Miyam ge Delhi-da thabak tawriba trust asida Manipur langa ki maikdagi su piba mating pangning haiki effort to bang amba kangbu da keno to bodi thengna bodi mu phai ding rap rap tai lakwa sagi hena khitang keno to jaba adum badna he approach to ko matam da di akoi ka ya thamu hena yam nungai jade ba aduna state government ta khitang akoi na si post na gola simai tawri abi state government na khangbi dana khitang support to wiragadi sagi paisa oina bu pangbi da sunga sagi staff ama nursing staff ama thambi dana ambulance am darkar leiba asi gumba si khara support to bi ba adagi sagi even hayeng tung koina de khoi isa gi building ama leidana ko ngasai sikim na tawri to maina khoi su ngasai free daga thamna darkar leiba patient free daga thamna adui pot mak to khoi tawjaningi Chahi sigi Gopal Sharma Award Manipur gi masak nariba aiba Muhammad Abdul Rahman khulaibamda piragani lokthokre Mars Kumar thoida sahi kuding pangthokliba World Poetry Day ga marilena saita thopanglup na sinduna numit asi Manipur Hindi Parishad ki hall pangthokuna mana asi lanthokani mana asida Salonel Palsing tara citation ma soloma yauri Ministry of Environment, Forest and Climate Change ke National Green Crops NGC program ki makhada pitharak pa lana seasonable laite haina Manipur Pollution Control Board ke scientists kuman thems to mana thadro serol mana khondro le serol sin makha taraduna apunba irepa ki mahiroi sinpang love aims ki president Rajesh Jumnamna media ki khuthangda lana season ki haina phongdor pa wafamadu yumpham leitaba aranba wafam ngaktani hairi Banking Ombudsman Scheme gi matangda nomugi oba awareness campaign ama Tamilong District Headquarter pangtokre thormoda Banking Ombudsman Office RBI Guwahati gi AGM Ranjas ke Babu Assistant RBI Imphal gi Ravi Kumar Kumalambam DDM Nabard P Boysa Mitei UBI Tamilong Branch ki LDM Premchandra UBI Tamilong Branch ki Deputy Manager Lalboy Misawju Sukrake Kaksing amadi Sandel District ki tongan mafam singda sathariba numit humni gi Discover North East Tharongi nini senma numita Sugunu Higher Secondary School ground up makal mathil kya gi jagoi se kya pangthokre North East Zone Cultural Center Ministry of Culture Department of Art and Culture Manipur gi makhada District Administration Kaksing amasung Sandel ne sinduna tharomasi pangthokpani Kada Kaksing District Committee gi thomi sing ngasi lambi the drive satabada scooter puropa yungau liter yang kemang amadi wagai kaithel masadagi yungau liter kunmanga fagat kre fagat aba yungau sing wagai lamkhai bazar da miya mamang namai thador mangan kre Assam gi Helakandi District ki manungsana leriba Jaribons Leho Pokpida leba Universal Friendship Organization Far West Headquarter gi sanglel safong ki batara mangar suba rising day thorom ngasi tongan tongan mofam dagi lakpa
UFO membersing amadi mioisa kyana saruyadun pangthokre. Shoibam Indrakumar Singabu Northeast India Development Party NEIDP Manipur State Unit ki President in Khankre Lunena Dakomang Khongsaina Central Working Committee ki Vice President Tribal Affairs ke Thaupu Khankre. Ngarang bidang pung tere lom taba matamda Thawal Police ki Kangbu amana Karen Bikok mamang lekay drive sa tabida miyo ani U-liter sani kuntraga ko na fag lahiri. Narcotics and Affairs of Broader na Police Station Manipur na drug lalonba miyo ema City Hospital mamang dege ngarang nung telpung omlong tabada fare hari. Police Department ki PRO ki serol mana fag laba miyo sigi maming Hakholal Khongsai se yang ke humdoi NG Phainom Senapati District tagini mohondagi brown sugar gram songa amadi atay atopa polong kharaga kona na fangla hari. Common non-communicable disease ki population based screening ki ANM singe numit humni ki training district hospital Kampopi conference hall hokre training asi district and CD Cell District Health Society Kangpopi na NPCDCL program ki makada mangtopani tormaduda CMO Kangpopi Dr. Kimnam Mishaw District Nodal Officer Dr. Pauktil Lance Hokip Susogaki. Assam Indigenous Peoples Protection Committee of the Manipuri Youth Friends of Assam Lusing Basingna Krisaks Mukti Sangram Samiti Sif Akhil Gogoiga ngasi Guwahati unaduna Assam da CAB gi mayokta akan makongjang sangsinduna belasi pass toba ngangkidabagi damakta tagatfa phangdonaki Assam amade awang nongpoki yalomi singidamata makhatana amatoina leminna basu yanaki. Hindustan Nirmal Dol Manipur Pradesh Worker Singh Conference ama Kaksing District ki Pangal Tabi Makhalake de Pangtokre Miyamaduda Party si President di Lungpui Jays Kabuina preside tawna Party si Mapangal Kankana Makhanaki BJP Manipur Pradesh ki State Mahila Morcha President Orambi RK Ongbi Pramodinida Bisba Mitra Paribar New Delhi na Bisba Mahila Paribar Award lesini tarag nipal pirakle mana si thasi ki tarada malem gi nubi sangi numit taronga marilena India International Center de pangthok torma mata kusinar kibani mana si nupi angangi aifana ba matam sang na na lorpa thaudang bu sakhang biduna pirakani hauji makata nang sigi sanu pawang lo bunisi ngasi sanu pauda Dr. Supriya Naturopathy and Yoga Wellness Center ma ngasi speaker Y Khamsana singjamai thoksom lekha hangdokre tormaduda IMC ward number 15 gi cooperative thoksom bakim center yauna miyokana sarugaki asiguma center ma hangdokpa sina miyamda khudongjawa kya piragani haina speaker Khamsana phangdoki Amphana sinduna hengdagi hawgadaruba Winners Cup ta saruyagadaruba KIYC football team gi Sports Kit Yantopi Torum Ketri among like the Pangtokre Sect Nurul Hassan Kobami Amana sponsor to Kit Singadu Kusinaki Ababa Sanori Putona Bamadi Club Simapanga Kankan Abatabasi Packet Penhaina Sect Nurul Hassana Pondoki Force Northeast Master Athletics Championship Lagli Marsketang Kunmari Dagi Kunipal for Guati de Leba Indira Gandhi Athletics Stadium Pangtolagani Maramaduna Manipuri Yawudaba Master Athletics and Lagli Batang Tarama Paul Manunda from Pisinaba Master Athletics Associations of Manipur Makedi Kanglali Nipalak Suba Interdistrict Kanglai Park Football Trophy da Imphal East District Munchit Nanaba Sanori Taranipal Ming Imphal East District Football Association along Tokre Kangalaba Sanori Singna Hayang Ayupung Nipal Tamatanda Element Star Gi Akampata Level Ground da Reporter Kangali Hosimakataba Sanwi Boy Pau Boyan to the Mupamgini Manipur Horse Riding and Polo Association na sinduna ngasi dagi Imphal gi mapal kangjay bungda polo team nipa na saru yaduna kunma pal suba governance cup invitation polo tournament hokre hokdokpagi thoramda veterinary and animal husbandry services Manipur gi director Dr. Aisawba mati Manipur Horse Riding and Polo Association gi vice president Rajkumar Dilip Su saru yakhi knockout basis da pangthokadoriba tournament asigi ngasi ahubunumit ki sankiba match da Imphal Riding Club Team A Lampen Patna
Thangmaiban Youth Polo Club pu Panjal Taramathoy amada yamna laksana maitiba pikhi. Match asida mai pakiba Imphal Riding Club team A Lampen Pat ki Panjal Singadu El Rohit na match ki Anishuba Ahumsuba amadi Marisuba Sakarta Panjal Taruk Sanki. Umesh Gurung na ahanba amadi Anishuba Sakarta Panjal ani W Ranjan S Dollar amadi M Takoboy na ahanba Ahumsuba amadi Marisuba Sakarta Panjal amamam chanduna match asi mai pakibani. Match asida mai tikiba Thangmaiban Youth Polo Club ki amatangarba Panjal ladu T Git Chandrana match ki ahanba Sakarta Sanki. Sathariba tournament asigi hayeng ground asida ex Polo Club Wangkhay amadi Texam Polo Club ka sanagani. Imphal Iski M Khabamna Imphal Iski Rao Lairingbam Lekai Bomaitiba Piduna Sathariba Humpumathoi Suba Sarsor Sansing KCSI CBE Memorial Invitation Football Tournament ki quarter final sangkhre. All Manipur Football Association na sinduna sahi sigi January tang kunipal dagi Manipur gi masang nareba football team kuntrama thoina saru yaduna Khomalampa artificial tap ground sathariba tournament asigi ngasi sanaki ba match ta M Khabamna Rao Lainingbam Lekaibu goal ani amada maitiba piduna quarter final sankhibani. Match asida mai pakiba M Khabam gi goal ani du Valentine na match ki maripuni thoisuba amadi match ki apiba matam gi ahapa minute amada sankhi. Rao Lainingbam Lekai gi amatangarpa goal adu S Sirakna match ki kuntrahom de shiba minita sankibani. Match asida M Khabam gi sanaroi Jackson Rocky Akbar Gobin amadi Rao Lainingbam Lekai gi J Kuki Eric Sanamadi Sipang da match conduct tokiba referee na yellow card urki. Sathariba tournament asigi hayeng tilpung ama makhai tabada AFC Thawbal amadi KPFC Bisnupur ga sanagani. Taresuba MBCA T20 cricket tournament ki ngasi sanakiba match da Sam Khagem na Modern Club singa makhabu maitiba pikre. Manipur Veteran Cricket Association na sinduna mamang thagi tang kunipal dagi team tari na saruk yaduna Langthabal Public Ground na sathariba tournament asigi ngasi sanakiba match da Sam Khagem na Model Club singa makhabu wicket nipal da maitiba pikibani. Match asida Model Club singa makha na tos ngamduna ahanba batting tokibada apiba over kunda wicket taruk turaga run Manipur taratare khak loki. Masigi paukhomda anisuba batting tokiba Sam Khagem na over taramari ka ball amada wicket anikhak turaga apiba target adu yauduna match asi mai pakibani. Match asida Sam Khagem gi sanaroi Narjit na wicket ahum lauduna man of the match taki. Hayeng ground asida Napsa Kha Imphal amadi LCCC Sajinga sanagani. Manipur Cricket Association gi miyang makhada Thawbal District Cricket Association na sinduna tha sigi tang taranithoi dagi team tarung na saruk yaduna Thawbal Moijing Playground na sathariba Thawbal District One Day League kam knockout cricket tournament ki ngasi sankiba ahanba match ta Alamin Lilong na ICCC Moijing bu wicket anida maitibi piki. Match asida Alamin Lilongi Nawaz Sarib na man of the match ta khre. Anisuba match ki sanakibada WYC Wangkhem na TQC 10 thabu wicket marida maitiba pikre. Match asida YWC Wangkhem gi sanaroi Balesor na wicket ahum amadi run kunithoi loduna man of the match ta ki. Thai boy huji makata na ngasi nongmi okiba ingasi ki paw mu lobise. Environment Director tegi pangkiba ngasi go kiba inga sa amadi nuji ki pawda khwai digi sa kiba Celsius degree kuntramari tasming ni pal mapal khwai digi ingba Celsius degree tara tasmik ani nuksita yaw wising mandiki jang maximum da sa da Manipur tara mari tasmik ahum mari minimum da sa da kun mari tasmik manga ani waiki. Ngasigi no suki pagi sang sino dasmik sino ama millimeter ni. ISTV News ki ngasigi editor Suesta handak pangthok kadruba Lok Sabha mikhalasi mong sumna pangthok tuna miyam ge sengulu singba khaning bage pama thamnare. Bon maya dadi senda loi chakhidoini magi party do yengoi magi kano do mi aphaba yengoi ba paisa bo uradi adum lising ama pibada ani biba mi da chakhidoine ba akoi di parliament da ngangba ngamgada ba mi thokba ngamgada ba mi je akoi thagat ni ne ba selgi wakhal to binu masi matang dadi thamoi sengna asengba amasung miyam gi khanbi ga do ba mabuk chel jaw mi se
ꯈꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯟꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯈꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯚꯣꯠꯇ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯧꯕꯁꯦ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯆꯥꯛꯆꯥ ꯍꯩꯖꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯁꯦꯟ ꯌꯦꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯦꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯊꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯤꯅꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯇꯥꯟꯗ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ나 ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯇꯧꯅꯤꯡꯒꯅꯦꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯦ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ MLA ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟꯅ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯇꯥꯎꯟ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯀꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ Handicap Development Foundation Manipurgi We Ring the Bell Campaign 2019 ngasi Singapore leba Lichat School Photokre. Ngasi ho ini di ISP Manipur Pau Mutang Slojre ing tabu pom kana.